NAKO ke ya BOSUPA o e tshwamagela dikgang tsa Botswana television re di gasa ka tlhamalalo go tswa toropo kgoro ga borone phirimaneng ya labobedi go kopanya le nna o lebile sa moka a re bone ditlhogo. NAKO go bolela itsile gore Botswana a tse kgato ya go fetola ditsamong go dira dithoto mo gae pele di ya mafatsheng a sele. Go thamiwa ga lekalana la Meat Industry Regulatory Authority MIRA go tla thusa thata barui botlhe ka ditlhwatlhwa tsa le melao. A setlhopha sa TEME se emeletse go ya kgaisanong ya sejana sa Aforika sa bomme. Wetso thato go simolotla go nela tsa metshameko ga re ntse re tsweletse phetiša tšhomo ya nola ka bua diatlang ka mogela a bodi amogele. Mo pegong ya ntlha tona wa lephata la ditswamong le kgotetso mme bogolo Kenwendo a re ke nako ya gore Botswana a tse kgato ya go fetola ditswamong go dira dithoto tse di nang le boleng gona le go romela ditswamong kwa mafatsheng a mangwe. O boletse se kwa phuthegong ya bobedi ya Future of Mining Summit e simolotseng ka mosupologo mono ga borone e kopantse maphata puso dibanka tsa kgwebo le ba ba adimisang madi mmogo le batlamedi. Kenwendo a re go fetola ditsamong e ntse le karolo e tsepameng mo dingwageng tse di fetileng tse tlhano mme go botlhokwa thata go e dirisa go rotloetsa go tswakanya itsholelo le go bopa dipoelo le go bona dipoelo tsa itsholelo jaaka go tlhalositswe mo phuthegong ya Future in Mining Summit 2025. Fa lefatshe leno le ntse le lebagana le isago e sa tlhomamang ka go fokotsega ga madi kwa mabolokelong le itsholelo e kwa halang tsatsi le letsatsi, tsholofelo e mo mehameng e seng e dirisiwe go le kalo, mengwe e le e ka fitlhelwang mo tswakatswakanyong ya dikgwebo tsa ditswamong. Le fa se e ntse e le selo se se ntseng se leka go dirwa mo dingwageng di feta tlhano, go botlhokwa thata go tsaya dikgato tse di tla dirang gore maitlamo le maikemisetso a tsewang a atlege, jaaka go tlhalositswe mo phuthegong ya Future of Mining Summit 2025. We want to ensure that beneficiation happens not only. Re batla go netefatsa gore ga re tlhabolola megamo wa ditaemane fela, re akaretsa le ditswamong tse dingwe. Re bereka le ba re itshwaregantseng le bone go tlhomamisa gore madirelo a agiwa mo lefatsheng leno gore re kgone go akola go le gontsi pele di rekisetswa maraka ya mafatshe. Before they are exported. Yes, you can agree with me. There are significant challenges. But alongside these challenges, go na le dikgwetlho dingwe, mme le fa go ntse jalo dikgwetlho tseo di re fa sebaka sa go tla ka diphetogo tse di ka re thusang go kabakanya megamo a rona wa ditswamong go thusa go tla ka kgolo ya senalaruri e ka tlhabololang matshelo a Batswana. and crucial, profound localization that will surely empower Botswana. Phuthego eo e supile gape fa go santse go na le bokamoso mo ditswamong tsa lefatshe leno. The sale and reopening of TEME mine that we announced earlier this year. And I know we should. Thekiso le go bulwa ga moepo wa TEME mo go diragatseng ngwaga ono o simolola ne go tshwanetseng ka bo moepo o butswe semmuso ke tautona ka kgwedi ya Seetebosigo, mme ka mabaka a go tshwarega ga se ka ga kgonagala. Le fa go ntse jalo re solofela gore o tla bula semmuso mme o hire batho ba ba ka fetang 500 le go dira madi a fetang 1 billion mo dingwageng tse di tlang. And to inject into the economy over $1 billion in the next couple of years. Maximizing upstream value by focusing on high return. Go godisa boleng jo bo kwa godimo ka go tsepamisa mogopolo mo dithulaganyo tse dikgolo tse di nang le poelo e kwa godimo jaaka thulaganyo ya kwa jwaneng ya go epa ka fa tlase ga lefatshe. Ke itumelela go le itsise gore thulaganyo eo e setse e tsamaile ka 14% go feta ka fa go neng go rulagantswe ka teng. Ahead of the project plan. Go ne ga gatelelwa gape ka dintlha dingwe tsa go fetogela kwa tirisong ya motlakase o sa kgotleleng tikologo le go tlhokega ga kopore go tsamaisa mofuta o wa motlakase mo go dirang gore puso e solofele gore meepo ya kopore e tla fetola go le gontsi mo dingwageng tse di kwa tlase ga 20. Solofelo Tombale, BTV News, Gaborone. Mo ditshupong tsa ngwaga le ngwaga tsa balemirui ba kgaolo ya Mokane mo tshwarela tona lephata la lefatshe la temothuo Dr. Btv-DIKGANG supile fa go thamiwa ga lekalana la Meat Industry Regulatory Authority MIRA go tla thusa thata go laola ditlhwatlhwa le melao ya nama go akaretsa barui botlhe lefatshe ka bophara. Love mo Mario ka dintlha. E setse e le dingwaga di le 10 barui ka go harologana ba nna ba kokwana mo polase ya Rankgapane mo Mokane go ta go buisana ka methale megopolo le dikgwetho tse di ba lebaneng motho ya dikgomo le dihutsane. Nngwe ya dikgang tse barui ba ntseng ba lela ka tsone ke ya ditlhwatlhwa tsa nama tse di sa laolesege mo mmarakeng, ka jalo puso e simolotse lekalana la MIRA, Meat Industry Regulatory Authority, le le itebagantse le go laolwa ditlhwatlhwa le boleng jwa nama e ntshiwang ke barui. The MIRA Act is expected to regulate the meat industry.
The MIRA will also, in its implementation, consider and advocate for the needs of smallholder farmers who in the past have not fully benefited from that produce. A key priority to all this is job creation through the development of the agro-processing industries that promote value addition and support an export-led growth strategy. Borukuti le bogodi jwa leruo le jone bo robatsa barui ka leitho le le lengwe ka jalo ba sepodisi ba itumile molomo wa tase go lwantsha borukuti jo. Ka lenaneo la twantsho borukuti re thomile dikomiti tsa balemi tse di thusana le ba sepodisi go lwantsha borukuti ba leruo. Dingwe tsa dikomiti tse di dira bontle thata mo ebileng tse dingwe re setse re rile thulaganyo ya gore re di tsamaisa le hatshe le lotlhe di rotloetsa dikomiti tse dingwe tsa temothuo gore le bone ba ka tlhokomela di tsa bone jalo. Ere ka mohama wa thuo ya dikgomo o ntse o eteletswe pele thata ke borre puso e mo letsholong la go netefatsa gore bomme le bone ba na le seabe se se tona mo go hodiseng mohama o. Agriculture, as we know, is one of the many sectors in TVET that are male-dominated, and we are very intentional at my ministry in ensuring that the girl child is not left behind in the development of our TVET. Se thoga sa rona ne le bonne le tembo ha ke la le ma gore go ntse ga tembo mme ke ka bona bo mme le bona ba maemo ba tile gona ha ba tile go etelela ba tile go rotloetsega ba rotloetsega. Mo nakong eno puso e mo lenaneo la go sekaseka melawana mengwe e tshwana wa National Agricultural Policy of 1991 gore e tsamaelane le dikeletso tsa segompieno tsa mohama wa temothuo. Love Mario, BTV News. Polasi ya Rankgapane Momokane. Bana bangwe kwa segopotsong tsa letsatsi la ngwana wa Maafrika le le tshwaretse kwa motseng wa Nojane ka Mosupologo ba gateletse botlhokwa jwa go akarediwa mo kgaoganyong ya madi a setšhaba ba re go seka ga felela fa go dirwa mananeo fela mme a itebagantseng le go tlhabolola matshelo a bone ba fiwe sebaka sa go tsaya karolo pele ga go tsewa ditshwetso. Letsatsi la June 16 ke segopotso sa dikgoberego tsa kwa Aforika Borwa tsa 1976 tse ba ithute nako eo ba neng ba tsena mo mebileng ya Soweto ka tšhakgalo ba bua ka lentswe le lengwe kgatlhanong le puso ya kgethololo ya lefatshe leo e neng e ba jesetsa mo kgobeding mo go tsa thuto. A rutla Angela Enosa. Bana ba motswano jane le metse mabapi ba gwanta ka segopotso sa letsatsi la ngwana wa Moaforika ba tsholeletse lentswe ba gakolla ba ba tsayang ditshwetso ka matshelo le ditshwanelo tsa bone go ba akaretsa ka dinako tsotlhe. Bogologolo bana ba ne ba bewa kwa motsheo mme dinako tseo jaanong di hetogile. When budgets are made, we ask, are children truly being counted? When roads are built, we ask, do they lead to our schools? When money is shared, we ask, does it reach our classrooms, our clinics, and most importantly, our hearts? It is not enough to say that children's rights are important. Our investment should say the same. Planning and budgeting for children's rights means ensuring that significant resources are allocated to sectors like education, healthcare, and nutrition, and child protection. Rehano gape beso go sedimosa botlhokwa jwa go rulaganyetsa bana ha re plana bana ba lekanyetsa mo budgeteng ya lehatshe ditshwanelo tsa bone di a tsenngwa. Go na le katlego e ntsi segolo jang mo go tsa thuto. A decade ago, Botswana was ranked 15 out of 52 states on its commitment in allocating a relatively high share of its national budget. The newly established Ministry of Child Welfare and Basic Education is a step in the right direction. The ministry will have a specific budget for children, make child-friendly policies, and supervise their implementation. Bana le ka gore lo hetole mekgwa ya lona go bona gore lo tsamaelana le diemo tse ka reng ka moso
tsa lo tisetsa botshelo jo bo botoka. Ditshwanelo tsa ngwana ga di re ditshwanelo tsa gore a gatake batho ka dinao, tsa gore a nyatse a ba gatake thuto ka dinao. Go tlhaloswa ga baitsanape ba gakolola ga paka tsa segompieno di tlama gore bana ba nne le lekgotla la bone la mosireletsi le tla tlhodumelang gore a mme dikgang tsa bone di tsewa ka matsetseleko. Ga se se ka dumalanwa go ka thusa go dira melao le mananeo a tla netefatsang ga bana ba sa bewe ka ga mosing. Angela Nusa, Botswana Television, Ngojane. Wetso santso le dikgang tsa Botswana Television re gatela pele. Mapodisa a Central mono ga borone ba tlhomamisitse leso la mme wa dingwaga tse di 47 yo letseng a bolailwe ke ka go tlhabiwa ka sengwe ke rre mongwe yo go belaisegang e le mokapelo wa gagwe ka University ya Botswana. Mokamela mapodisa a Central Superintendent Shepson Mbuso o tlhalositse fa rre wa dingwaga di le 37 a letsa ikisitse kwa mapodising mme mo nakong eno ditlhotlhomiso di tsweletse. Re utlwe pego ka Nkutlile Thamagi. Le ka wana le banthuti nkgarapi ke ene a kgonne go tsamela badiri ba University ya Botswana ka mokaikai ka a kgonne go nonwela mo dikagong tsa mmadikolo a le mo letsomong la mokapelo wa gagwe wa dingwaga tse di 47 yo e leng mmerekifa. Ditlhomiso tsa BTV News di senola gore monna yo ga a moša mo mererong ya go dira molato ka jaana a bolaile mokapelo yo wa gagwe ka nako a neng a emetse tsheko kwa ntla kgolegelo mo molatong wa go sosetsa mme yo go mmolaya. Re bua ka motho ile gore o na le mo beili ya hileng ka di 7 tsa ga May. E batho ba ne ile gore ba ratana. Ha re tsura ba santse ba ratana kana ba ba se tlhole ba ratana mme o ne go sepala gore ke batho ba ratana. Re le tsena kwa ne ra hela re mo tsere ne mme yo ra mo tabogisetsa ha clinicing ya extension 2. Miko kwana a re tsena teng ba supa ha setse a sio mo botshelong ra tswelela re ntse re mmatla go itlhella mo segong ka bo 10 ra nna le gona gore re kgona go mmona ke bua jana re setse re mo tshwere. Ditlhotlhomiso di tswelela di re bolla gore nkgarapi yo e leng monni wa motse wa Mokatse o na le kgang e nngwe gape fa pele ga lekgotla e mokapelo yo wa gagwe a neng a kopile tshireletsego mo lekgotleng ya gore monna yo ga mo robatse. Ba setse ba kile ba ya khoti mo dinakong tse di fetileng ka di-2 tsa ga May mabaka ile ona gore ha gona kutlwisisanyo sentle yo wa mosadi a ile go ngora ga gore yo ne wa monna wa mo threaten. Restraining order gore kana re le mapodisi ke tlhaloganya gore gongwe ha e sale morago ke ha wena yo ile gore o hilwe kana no ile go ikupela go lekgotleng gore o babelesege kana o protectiwe gore boleletse gore nyake mo mathateng ya le motho ha sale morago se restraining order se bua ke gona ha re tsenang teng. A se gore le mapodisi gore a gore ane gore tla bo re ntse re go lebeletse re bona gore o tshela jang because of the restraining order. Mmela elwa bantshuti nkgarapi wa dingwaga tse di 37 o tla isupa fa pele ga kgotla ya ditsheko ya extension 2 go arabela molato o le mongwe wa polao. Tlhotlhomiso tsa mapodisi mo kganyeng e di santse di tsweletse. O Nkutlile Thamagi, BTV News, Gaborone. Tona banana le bomme le se go tshomba o ikuetse mo malokong a ntla dikgosi go dirisa khotla go buelela tekatekano ya bong. O ba kopile go simolla go tshwara dithuto puisano le borre le bana ba basimane ka dikgang tsa kgokgontsho ya bong le ditshwanelo tsa bomme mo setšhabeng. Tshomba bona bua kwa dipuisano le maloko a ntla dikgosi ka kgokgontsho ya bong jaaka ntlo eo e ikaeletse go emela kgokgontsho ya bong ka dinao. A re utlwa pego ka ke o lebogile re dipotsane. Dikgosi di tswa go loedeme ka dinao go lwantsha bothokatsabe bopegela jo bo gomagometsang go thakathakanya setho se le a tshela Botswana le itsegeng ka sone. Ka le bone batshegetsi ba ngwao ya morahi Mechomba o thagise dikgosi ka boreja go sala morago ngwao e dirisiwang go gatelela bomme le bana ba basetsana. O kopile dikgosi go netefatsa gore bomme ba abelwa ditsha gore ba nne le bonno le go dirisa lehatshe leo go simolola dikgwebo go kotsa go itshega ka borre. You are not just leaders by title, but you're also the moral campus of our communities.
and you are the trusted voices of authority. Dikgosi di tshwanetse go bua ka lentswe le le lengwe go kgalema kgogontsho ya bong le go netefatsa gore setšhaba se bona tshireletsego e maleba kwa dikgoteng. Ke nnete setšhaba se tshepa ebile se reetsa dikgakololo tsa dikgosi. Your guidance to shape social values, your guidance to shape community standards. Ntlo ya dikgosi is not just an idle house. Issues of this nature are what define and drive our mandate as dikgosi. Dikgosi naturally are builders of people. They cultivate unity in their communities. Dikgang tse di tona jaaka kgogontsho ya bong ke tsone tse ntwa ya dikgosi tshwanetseng go di lwantsha ka ditsela tsotlhe. To promote the welfare of their communities. Kgogontsho ya bong e rontsha bomme le bana ba basetsana sebaka sa go itse ditshwanelo tsa bone ka botsogo ja bone ja tsholo. We know that GBV is a human rights violation and that in Botswana it affects 1 in 3 women. So it is important that we also commend the government of Botswana's human. Mosadi a le mongwe mo go ba le bararo o amilwe ke kgogontsho ya bong mo Botswana. Selo seo ke kgatako ya ditshwanelo tsa setho a kgogontsho ya bong e eme. Is deeply concerning and it is alarming and it must come to an end. Stand behind efforts to improve access to justice, sexual reproductive health services, and protections for survivors of gender-based violence, to create and protect safe spaces for open. Re tshwanetse go putuloga go bua le bana ba basetsana ka dikgang di tshwana le tsa tsholo le tsa go tsena mo setswalong. Re tshwanetse go ruta le bana ba basimane ka dikgang tseo. Perhaps most importantly, to engage men and boys in all of these conversations. Lephata la banana le bong le laletsa dikereke le setšhaba go ta dithapelong le mananeo a harologaneng a diretseng go lwantsha kgogontsho ya bong mo bekeng eno mo metseng e metona ya lehatshe leno. Ke o lebogile Radipotsane, Botswana Television, Gaborone. Kereke e kgothaditswe go nna le seabe se se bonalang mo go netefatseng ga batho ba ba amilweng ke kgogontsho ba engwanokeng ebile ba rediwa gore ba kgone go rela matshwenyego a bone ka tshosologo. Se se buile ke mothusa mokwaledi wa Palamente mme Helen Ketshajwang jaaka na bua kwa phuthegong ya ngwaga le ngwaga ya bomme e neng e tshwere mono Gaborone. A rutlwepego ke letleletswe somolekae. Mokgatlo wa ditsamaiso tsa sedumedi wa Daughters of Zion o kopanya bomme ngwaga le ngwaga go fa bomme sebaka sa go buisana le go fana maele a go itepatepanya le dikgwetlho tse di farologaneng mo matshelong a bone le mo setšhabeng. E re ka go lemoga fa kgogontsho e tla ka methale e farologaneng e gantsi e tlogalang ba ba amilweng ke kgogontsho ba sena ba ba buang nabo go gateletswe thata botlhokwa jwa kereke go itebaganya le seo. As believers and as members of society, we have the responsibility to ensure that no woman feels alone. This can be achieved through the powerful role the church plays in training up women. Re le kereke re tshwanetse re tlhomamise gore ga go mme ope yo o iphitlhelang a le nosi mo diemong. Kereke e tshwanetse ya nna lefelo le babalesegileng gore bomme ba bue ka se se ba tshwenyang ka tsosologo. Where survivors are listened to, believed and supported without judgment. Amen. Bomme re gateletswe thata ke GBV go heta borre mme mo go tleng ga rona go tla go itlhotlhora dilelo tsone tsele tse di mo go rona go itlhotlhora mahutsana mo go rona ra be re nna ga ba tsherere mme ga re kokwanyana 20 pula mongwe le mongwe a thekete nngwe le nngwe we are going to use ra go dirisa towards ngwana wa rona one of our girls, she's a young girl mo tertiary ra go dirisa madi a go mo because all ke batsadi botlhe due to the issue ya GBV. Bomme ka go farologana bane ba itebaganya le go ruta mo go tseneletseng bangwe ka bone mo dikganyeng tse di akaretsang go fola morago ga go tlosiwa botlhoko go aga methale ya khumo o le mme le go tswelela ka go tshela morago ga go ralala ditiragalo tse di botlhoko. Don't be a chairwoman who Setlehela mo kerekeng a dithuto di age mo pelong ya gago gore e nne tsone di betsa tse di go thusang mo nakong tse di thata. Because every Sunday when nelo se ga itse o ya kgolwa le se mo sepe se se ka gwela. Lebelela gore a selo se o eletsa go venture go tsone ke se ileng gore se mo pelong ya gago wa se rata o ka kgona go se godisa. Ke
Ke batla o simolola by exploring how wealth creation creates that pathway ya gago as a woman. Ke tshwanetse ka go rapelela le fa ke sa itse seemo sa gago o le mme jaaka nna. Ngizazi your situation. Let me pray for you. Tirelo e ya bomme e ne e tshwerwe kwa tlase ga setlhogo se se reng go tswa mo selelong go atla boitumelo o tswa mo botlhokong go ya kwa phenyong. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television, Gaborone. Moparlamente wa kgaolo ya Tsopo North Re Prince Maele o solofeditse banni ba kgaolo ya gagwe fa tla ntsha dikgomo go ema nokeng banyalani ba ba tsenang mo nyalong ka lenaneo la Re a Nyalana. Re Maele o buile seo jaaka na buisa phuthego ya kgotla kwa motseng wa Malaka ka Labobedi. Mo Mario wa bega. Lenaneo la Re a Nyalana le simolotse ka ngwaga wa 2012 go rotloetsa baratani ba banna mmogo mme ba thaelelwa ke ditsompelo go tsena mo nyalong e se mmuso hela jaaka nyalong le nngwe. Mo kgaolong ya Tsopo North manyalo a Re a Nyalana a thabolotswe ebile a pharologanyo. E solohetsa gore nako le nako ga gona le lenyalo mo la Re a Nyalana mo Malaka se shabo ke mo parlamento wa lona. Hela e le gore go nna le Re a Nyalana nna ke ntsha kgomo. La itse gore ke nyaditse dikhapo tse di hitang bo 500 mo kgaolong ya rona ka Re a Nyalana. Le ke ntse ke dira hela jalo. So ya nong ke rile khapo le nngwe e leng gore ya nyala ke banela 300 pula gore bo kgaola moriri ba go ipakanya ba go reka dona. E re ka jana se e ne le phuthego ya kgota banni ba neela mo parlamente wa bone dingwe tsa dikgang go di tsaya mohago. Re kopa gore re gokoledwe madi a re a duedisiwang mo dikerekeng ka gore dikereke tsa rona di tsengwa jaaka kana ke di business di under businesses. Kopa mpuso gore re gokoletse dituelo tsa dikereke di tshadi apala gore di be mo motseng wa Malaka ha ke itse gore bothata ba teng mo parlamente wa le yo totegang keng. Mo godimo ga mo Re Maele o kopile banni ba motse wa Malaka go taka megopolo e ta thusang go thabolola motse wa bone. Mo Mario, BTV News, Malaka. Go se yanong ga re tlhodimele mo go tsa mafatshe a sele e re jaaka ntwa magareng ga Iran le Israel e phagetse. Tatona wa Amerika Donald Trump a re wa akanya go romela moemedi wa Amerika kwa Middle East Steve Witkom kgotsa mothusa tautona JD Vance go kopana le boeteledipele ba Islamic Republic e akaretsang lefatshe la Iran, Pakistan le Malaysia. Ha bua kwa bothukong ba phuthego ya G7 gompieno, Tatona Trump a re ga dumele fa Israel e tla emisa ditlhaselo tsa yone mo lefatsheng la Iran. Le fa go ntse jalo go kaiwa fa Trump a tsana le maikaelelo a go tsena mo tumalanong ya dibetsa tsa nuclear le lefatshe la Iran ntswa go santse go loa. Thato go simore we me sentle go nela tsa metshameko. Tla ke go leboga o lebile sa moka matlametlo a modisa ke go di gorosa ke thato go semore ke gorosa jalo tsa metshameko tsa nako ya bosupa mme ke di gorosa ka tsa kgwele ya dinao. Setlhopha sa setšhaba se segolwane sa kgwele ya dinao sa bomme the Mens se emeletse mosong ono go leba kwa Casablanca, Morocco go ya go baakanyetsa kgaisanyo ya sejana sa Africa sa bomme kana Women's Africa Cup of Nations WAFCON. Sofatso Badubi wa bega. Setlhopha se emelela jaana dibeke tse pedi pele metshameko eo ya WAFCON e simolola kwa lehatsheng la Morocco go ya go tswelela ka ipaakanyo e tseneletseng ga mmogo le go itwaetsa lehelo. Metshameko a rona ko re antera go tshameka kana kwa borobabedi mo bosigo ga go mariga ko re anteng ke nako ya sama so go a harologana le kwano so re tshwana go re tlwaele re itwetse le dijo ke gone hela go a acclimatize le go ipaakanyetsa metshameko a rona e tabo e latela ya di-friendly games. Go mo maruding a bakatisi ba tshameki ga mmogo le badiri ba setlhopha sa the Mens go netehatsa ha setlhopha se ya go dira go gaisa jaaka ba ne ba dirile ka ngwaga wa 2022 kwa kgaisanong eo. Everyone is here with us. Ba ba tsileng morago ke ba ba go robileng ka letsatsi la mosupologo ba tswa South Africa ba bobedi ba ba tshamekela Mamelodi Sundowns ka rona ba na le motshameko ka letsatsi la Sontaga. Ga go kediwa batho ba ile gore go ba bereka kana football go na le di-expects tse dintsi so
ga ba tsile re kgona go thusana go le botoka maikelelo ke gore ga re ka tsamaya la bobedi re se ka re ira sepe se ile gore se kota se ga dikota final ke tsela gore as a technical team tota re nile hatse re sharile di-videos re sharile gone gore approach ya rona re batla go tshameka mo motshamekong wa rona wa nta last Wakon, yes, stage se botoka, but this time around also ke continuation ya se re se dirileng tota ra go tsa di positives re itse gone gore teams ba prepare le rona re prepare le but mo go mosola ke gone the players themselves bangwe yes ba retire so ke gore ba togele the legacy e botoka in terms of retire ga bone le bone ba tsame ba tshwere sengwe ba re ga ba bolella bo monna wa bone re nyame kile ka achieve se le bone ba bone re nyame mo go lo dirilese batshameki ba ikiteile ka thupanago ya go hisetsa folaga ya lehatshe leno kwa godimo. To just see the president recognize it's a very very big thing mo go rona and I think go re motivate hela thata go supa gore ga re knows. So yeah, I think looking at the preparations tsa rona we'll be able to proceed to the next stage ke ra ke lebile ka ha eleng gore like everyone is involved ka teng mo the training session tsa rona and everyone is willing to learn. Yeah, so we're going to do well. Sethopha sa the MES se golagantswe le dithopha tsa Algeria, Tunisia le Nigeria mo group B mme se ya go simolola kgaisano ka go lebagana le sa Algeria kgwedi e tang e le garataro. Tshegofatso Badubi, BTV Sport, Gaborone. Re ntse re le mo go tsa kgwele ya dinao motshameki wa pele wa setlhopha sa Mochudi Santa Chiefs le sa setšhaba sa the Zebras Diramoloim a re re lentswa ene setshwetso e motlhofo go tlogela go tshameka kgwele ya dinao o khotsofalela katlego ya nileng le yone mo dingwageng tsa kgonneng go tshameka kgwele. Moloi o buile se morago ga go supa fa a tlogela go tshameka kgwele ya dinao fa paka ya 2024-25 e tla bokhutlong a re utlwe kagiso molelekwa. Moloi o tsweletsa a supa gore morago sekaseka leeto la gagwe mo kgwele dinao o na le mogafana go itsile ya go nera batshameki ba santseng ba fatoga sebaka sa gore le bone ba supe bokgoni ja bone. It was not an easy decision, to be honest with you. Even now, some of my former teammates from Chiefs, as we speak, they still don't agree. They still have hope. So but I believe there are a lot of talented guys who are coming. For example, if you look at the Chiefs, you look at Ronaldo, you look at Monty, Mares. There are plenty of guys, but they made me because but this boys talent is there. I mean, I think they can do it on their own now without me. Qatar ro ipaka jaaka tumile mo merong ya kgwele dinao a re ngwetsa ditumela mo letong la gagwe la go tshameka kgwele dinao ke sabe sane le sone mo dithopeng tsa ditshameketseng ga mo go dithopa tsa tshaba ka go thatologana ga tsone. In fact, I started under 15 and my coach like Makwengo, if I remember, is the man who was behind my football career, to be honest with you. So I really enjoyed it because there's no step 6 in BCT. So it's only a few of us who was able to do that step, which is Bogama and all that. So I really enjoyed it, to be honest with you, because I want to stay in the studio. Motshameki wa Notwane Township Rollers extension e gana se le Mochudi Santa Chiefs a re lefatswe mo tshamekeng kgwele mo gare ga lebala o ta tswelela ka go na le sabe mo dikarolong tse dingwe tsa kgwele ya dinao. Santa Chiefs is a family thing. For now, if you look at the technical from the big guys, BG, the Yuna, Maniko, and all these guys, definitely they have something for me there. For sure, I know, because we are a family there, we check in. So I'm waiting for them to let me know, okay, now that's the role that we think we can help Mutimi, because to be honest with you, they don't want me to be far from the game. So personally, but let's say because because you know there's a family thing. Which I agree. Yeah, my brothers, I need to be there with them. I need to help them whenever they need my help. Diramoloi yo tsweng ka ngwaga 1985 o simolotse leeto la gagwe mo kgwele dinao ka ngwaga 2005 ko stopeng sa Notwane. Morago ga dingwaga di le Sephato, Moloi a leba ko stopeng sa Mochudi Santa Chiefs kwa a fentseng bosemelo ja league le dijana ka go farologana. Ka 2010 Malam o ne a kwadisiwa ke setlhopha sa Vasco da Gama ko leagueng ya Aforika Borwa, mme morago ga ngwaga a boela mono gae. Mo letong la gagwe Diramoloi
o tshameketse ditlhopha di tshwana Don Bosco ko DRC fa mono gae a tshameketse Gaborone United, Extension Gunners magareng ga tse dingwe. Mo godimo ga moo o tshameketse ditlhopha tsa setšhaba tsa under 17, under 20, under 23 ga mmogo le se segolwane sa the Zebras. Kagiso Molele kwa BTV Sport Gaborone. Fa re tswa mo go tsa kgwele a dinao re le bajalo tsa tennis, Tinashe Phatswane wa Botswana le Johan Theron wa Namibia ke bone bommampodi ba di-doubles tsa basimane ba sena go fenya ka 6-3 6-3 kgatlhanong le Mpho Boas wa Afrika Borwa le le bone Tlape wa monogae makgaolakgang a kgaisanyo ya ITF CT under 14 a neng a tshwaretswe kwa National Tennis Center mono Gaborone. Pego e tletseng ka Kgomso Sefako. Setantha e simolotse batshameki ba lekana ka mašeta ba palelana ka 2-2 pele bobedi jwa ga Phatswane le Theron ba oketsa lobelo la motshameko mme ba tsaya ketapele ya 4-2 pele ba gapa sete e bonolo ka 6-3. Makawana bao ba tswelela ka tshameko e nte mo seteng ya bobedi ba tsaya ketapele ya ntlha tse pedi go lefela mme ba tshwarela jalo ka ketapele eo mme ba berekela mo diphosong tsa makawana ga Boas le Tlape ba dira 5-3 pele ba fetsa motshameko ka 6-3. Re ne ra netefatsa fa re sa lathe dikgwele ga mmogo le go tswelela ka tshameko a rona. Hale le hale re ne re itebala mme fela re ne ra kgona go ipaakanya mme ra feletsa re fenya. E ne le kgaisano e kgadisang fela thata go simolola fela ko tshimologong go ta go tsena ko makgaolakganyeng. Motshameko wa basetsana bo kopantse Malik Masheng wa monogae a patagane le Mandu Ashley wa Zimbabwe le bobedi ba ga Tom Rutendo le Makuneke Ruvarashi bone e le ba lefatshe la Zimbabwe fela ya namakgarijwana ba ko Zimbabwe ba nang ba fetsa motshameko ka monyenyo morago ga phenyo ya 2-6 6-1 10-6. First set we lost but it was a bit tough but we managed to ra re thagola ke sete ya ntlha fela ra baakanya tshameko a rona ra tshameka jaaka ne re bata ebile re go tlhaloganya botoka ke gone mo go re thusitseng. 1-6-1 and then third set we just told ourselves that we should just play and we have nothing to lose and we won the game. It was very good because I lost my semi-final match. Kgaisano e ne e le thata ebile e le mašeta ke kopane le batshameki ba maemo a go godimo ka kakaretso ke itumeletse tshameko ya. Someone was like really good and older than me. Yeah, it was 6-4 6-2. Kgaisano eo e ta bokhutong ka la bobedi ka makgaolakgang a metshameko ya di-singles. Kgomotso Sefako, BTV Sport Gaborone. Kgomotso Sefako a re tisa jalo kwa bokhutlong jwa dikgang tsa metshameko tsa nako ya bosupa mme re bo gape re kopane ka nako ya bohera bongwe ga ke tla ka tse dingwe tsa metshameko ka molomo ya jaaka dinko ya dupa ka maoto ya epa ya tsamaya pele fa ke tsamaya a re lebetse nne di digoga kwa pele ka nako ya bosupa. Toraditsa mong le kgotetswa re nako itsile gore Botswana a tse kgato ya go heteleditsa mong go dira dithoto mo gae pele di a mafatsheng a sele. Go thamiwa ga lekana la Meat Industry Regulatory Authority MIRA go bona go tla thusa barui botlhe ka ditlhwatlhwa tse di botoka le melao. Fa mo go tsa metshameko setlhopha sa the Mens se phaketse se emeletse go ya kgaisanyong ya AFCON 2025 kwa Morocco e simololang kgwedi e tlang e tlhola malatsi a le matlhano. Wa tsomana kwa bosupane re go tshwaretse hela di lekalo ra tswelela ba tepolope go nela seemo sa bosara tla be re tla re tswelela le puisanyo ya rona. Betso ke a dumedisang ka mogela ka seemo sa loapina ke Faith ke tshabile. Mo nakong ya gompieno go apogile lefatshe leno ka bophara mme mogola ka mosoresoletse re go bana le dibata tsa maruko bokone jwa kgaolo a le gare Tšhobe le Nghade. Mafelo a mangwe a lefatshe leno gone re soletse re go bo go apogile. Mo maphakeng re soletse re go ikutlwatse go le tsididi go gantsi kgalagadi borwa botlhaba kgatleng le gare le bokone botlhaba. Re sologetse selekanyo sa bone mo mafelong ka bontsi a kgaolo ya kgalagadi. Boraro mo Gaborone fa ko selebe phiko le plat jan re soletse go gatisa selekanyo sa botlhano. Ko Tšhobe le Nghade re soletse re go ikutlwatse go le tsiditshana kgotsa go le mololo ka selekanyo sa bofera bobedi ko Maungkweng ko go lesome mo mafelong ka bontsi a kgaolo ya Nghade. Mme fa re lebella mo tshokologong motswanetse re soletse re go tokagale go